Kakajwi ngiye kukubaza ikintu kimwe kandi niba utagishobora wandike muri comment wakagabo. Ariko ni wowe nizeye kuri bugishobora. Buri wese yaba yikoreye iki kandi azi neza yuko atakikoreye we. Buri wese yikoreye umusaraba wanjye Satani yayobaye nyina. Buri wese yikoreye umusaraba wanjye Satani yayobaye nyina. Kakajwi abantu bagomeje kumakanya sha ngo muri Amerika ngo nabisheke bibayo. Jesus is Lord. Maka ukatubwira nimba bibayo cyangwa bitabayo koko. Muri Amerika ngo ntabisheke bihaba. Njya izi ni imbingo. Jesus. Muhirembe muri Amerika ntabisheke bihaba. Muherembe uvuga ko wabuze amafaranga yo kugura igisheke ugabanye umunwa. Kuno cyaca upanuye hari abantu bagira umunwa bakawubunza amakarite se mwabuze ikintu mubunza kitari umunwa. Akanyanga mu mutarandaka Bazongere bavugura bambwiriye bahenyina baragapfusha. None se Kakajwi aho ngaho iyo bateye igisheke wenze gikura gute kiba kingana gute? Tubwire mwana twumve ko aho ngaho wenze iho bikura cyane kurenza ibyino. Hano bajya baterera ibisheke ugasanga igisheke kingana n'umugogo. Aho gikuru kingana Jesus. Wagitangana n'amajimbiri yawe wamuhiremure we. Naraburiye formule ubundi musonze muyihefu ari mu mutima muki. Hari ingegera ziri umuzisonze mu bugari bwa gitamisi. Kakajwi gahambirwa bajya bavuga ngo uri umusazi ngo ibyo ngibyo ngukora ngo abari iby'ubusazi ngo abari iby'ubucucu. Wabambwiriye kimba numva bakwita umusazi kandi ngewe mba nkufana cyane. Umusazi ni nyoko, umusazi ni so, umusazi ni bene wanyu. Umusazi ni wowe wangegera. Akabesheje. Ndashaka kuvuga ugenda gake. Ugenda gake. Ntukavuge Kakajwi ngo mwabwabwe umuvuge umusore mwako kawose kango n'umuntu. Never. No. Kakajwi nabonye umuntu kurenze pe. Wivuge yuko agendera hejuru y'amazi. Wowe ugenda kuki? Sibye kwirirwa witoke iyo ngiyo ngure muri Amerika ugenda kuki? Wasanga ugenda ku mitumba sha. Tubwire uwo muntu arakurenza ugendera hejuru y'amazi. Gendera hejuru y'amazi. Gendera hejuru y'amazi. Yaje. Uri Yesu. Nacyo kikabibwebwera abanyarwanda namwe meze nk'ibiweregwere. Umuntu arifata akavuga ena hejuru y'amazi. Gendere mu migina. Sha Kakajwi twebwe abanyarwanda twarumiwe pe. Aho umuntu yihakana nyina kandi tuzi yuko amufite. Wowe wabivugaho iki? Urihakana nyoko wakubyaye ngo ntawuzi. Ngo kubera YouTube views. Ukihakana nyoko wakubyaye nakosi yakubyaye wo barakuneye kuko nta bwenge ugira. Mukagira mukicara hari ababyeyi bameze hari ababyeyi indi buri abayica akavuga ati mana Yesu we uyu muntu abaho Yesu we uyu muntu abaho akagera gatera ntabwo usanga akwijije inkuru mu baturanyi ngo nabonye umuntu ngo ufite imbaraga kuri YouTube. Yaje umuntu wese wumva ibi bintu akabifata nk'ibyanyabyo nawe uringegera. Cyabya bikoze uba bababwirishije ukuri. Cyapone mugendera ko mwese murabateka mutwe sha.